buka mulai jam pinten lho, Bu? Napa nih? Buka ibun. Bukanya setengah 09.00. Setengah 09.00 enjing. Oke. Tutupnya Tutupnya paling dari jam 09.00. jam 09.00. Berarti dina kata enjing? Oke. Bu sinten jenengan, Bu? Bu Endang. Bu Endang. Pak Kadri itu sinten? Bapakku kok. Oh, ngaten. Berarti ini pun generasi kau Ketiga. ketiga. Ya. Sejak tahun pinten, Bu? Sebelum saya lahir sudah. Oh. Kakek pertamanya. Sate ayam Pak Kadri. Nah, satu porsi pakai lontong itu berapa, Bu? 22. 22. Kalau sate aja 19. Kalau sate aja 19. Ini sambelnya kacang, Bu. Nggih. Kacang murni mboten enten campuran. Kacang murni. Mula mungkin dikatai, Bu, sambelnya. Walah nggih. Sedanten ini sak keluarga seneng pedes. Oh niki pedas. Pedes. Sate sudah matang, siap untuk dinikmati. Mboten dangu jane nggih, bakare ini. Bakare mboten dangu. Tak jane nggih anu nggih, maksudnya mentah nggih, dari mentah nggih, mboten dianu. Mantap. Nek sing mateng niku bagian kulit kali jeroan. Oh, kulit dari jeroan. Diungkep riyin ngoten. Mboten digodhog nggih. Oh, digodhog riyin. Nggih, lek dagingnya mboten. Dinten ngoten rata-rata berapa tusuk, Bu? Mboten sampai diprediksi. Mboten sampai diprediksi. Nah. Nah, akhir pekan ngoten nggih lumayan. Nggih. Paling rame niku yakin, Mas. Prihatin. Nggih. Sing kata sing mudik niku nggih. Biasanya jenengan riyo pinten-pinten bukae? Sedinten. Sedinten mun buka nggih. Nggih, lek siam malah endel. Siam setunggal bulan boten. 1 bulan penuh. Nggih. Lah perang nggih enten lho Bu nek buka ngoten perang nggih enten mawon dak jane. Ringkingnya niku musala Mas sama tar lah. Oh, ngaten. Tiap 1 tahun Kak sekali kalau puasa Libur. bukae Full. hari raya. Dah malih libur lho, Bu. Nggih. tanggal pinten tanggal 21. Oh nggih. 22 niki. Tanggal 22. Kolak. Dadi anu dhewe. Oh, coba ditinggi ali ayam. Ya, lek kok ndak dhewe. Awak dhewe apenak. Betul. Di satu asik. Betul Mas. Nggih. Sayang. Nggih.
Alhamdulillah satenya sudah jadi. Kami hari ini berpesan 3 porsi. Mantap. Gimana rasanya, Dek? Gimana? Enak? Kurang pedes nggak? Kalau kurang pedes ini disediakan untuk tambahan sambalnya. Bisa dicampur ya. Ini. Tersun. Oke. Tersun Bu nggih. Sehat selalu, lancar selalu.